Middlemene o shapa pere ke dumela jwalo. A ke re mo jeng ka tsebe he. Ngwana mme sethunya sena se ke faneng ka sona se bile involve casing ya Rustenburg moo kileng wa shwa batho ba 12 ka madimabe fela diary ha diyo possessioneng ya ka hore nka fana ka date exactly hore ke date feng empa se bile involve batho ba 12 ba 12 ba thunyeditswe ka ntate ba thunyeditswe Randfontein e leng ntho ya disamajara ntate e ka ba sa tlo sebediswa hape sebokeng mane ntate sebokeng o etsahetseng o la thunya batho mono ka yona ntho ya disamajara ntate sa tlo sebediswa hape Bloemfontein mona Rockland ho mothako o mong a na sebetsa Eskom ntate empa mono e ne le dintho tsa dipolotiki morena ntate ha o tsebe mabitso a hae e ne le selemo se o etsa jwang mabitso a motho kapa wa tsebahala kapa e ne le selemo se feng mabitso a hae a Monto mo diary jwalo ka ke tlhalositse ke tla fana fela ka dintlha hore se sebeditse kae le kae ha ke thotse di-diary e taba hona moo ke tlo hlahisang di-details tse felletseng ntate ka molwa eya hobane di-diary ya sa tlo sebediswa hape Pretoria le Lesotho Dipolaong Free State Joburg Durban ntate le Stelfontein mane mona se sebediswa teng hape Dipolaong ntate o a Free State ka nako o re ha o sa hopola ke neng ke o na sebetsa kae Tesco ona sebetsa Eskom o la thunya mo le Rockland ntate o la thunya Rockland empa ka hara diary tsa ka kapo ona le mo ke ile ka kenya teng time ntate ke a leboha a ko njwetse o no le teng kapa o tseba batho ba ba bolaileng ka tsela eo e tsebang mona mono jwalo ka wa mpita metume ha ona crime e palang ka hara Free State sa ao ke lewa ho menate mo e loreng hore ba hloka thuso hore ba batla contact ya mang ke nna fanang ka tsamaiso ntate ho na le se seng se le sono se file Colonel Jamba o sa se hopola ke sa se hopola morena ka se ke le ka se fa Colonel Jamba ntate ke sa se hopola o sa se hopola sone ka ba kana ke le ka se fa Colonel Jamba mo e ne le horeng hore ho na le confession e ne ke entse mo ke buang ka dithunya tse pedi tsa di-9mm ntate jwale sethunya sa pele sa 9mm ke le ka se fanta pejam ntate sethunya sa bobedi sa 9mm ke sena se ke beneitse ntate molwa ke a leboha ntate ntate ho na le ntho ene ke utlwela hore ka mora ntho tsena tse latelang tse tsa army ke tsone tse latelang kapa ho latela eng mongaka because ntho tsena re batla ntate ke re etsang eng ntho tsena tse latelang tse tsa army re tla di bua ha nako teng e fihla because hobane ho na le ntho engwe e ditseng ke tla ke botsa but o nkarabile nthong tse ngata ke utlwile le hore o so treat-wa hampenyana after o re hlalosetse o re fe bopaki jwalo so treat-wa hampenyana ntate moholo ke re ke hlakise tse ding tsa ditaba
ke le ka nkua ka di 22 tsa March ntate ke iswa Simex selemo se fetileng ntate e le hore ha ke fihla Simex mono le mo fetileng ke le ka botsa dipotso hore hobaneng ke tlisitswe mona ke entse eng ke eng empeyang ka hare ho Simex ntate mo ke le ka bolellwa ka section 29 ya correctional services hore national commissioner o na le di-powers tsa ho beha motshwaruwa ofeng kapa ofeng sebakeng sohle sa tshwanetseng a mo behe ho sona ntate ke a botsa potso hore na jwalo ka section 29 e apply empa di-recommendation tsa section 29 e le warrant ya detention na ba sebedisitse criteria e feng hobane ha ba sena warrant ntate ke moo Simex la o tloloha ba nhlalosetsa hore ke nnete ke moo ka tsebe se molaong ebile ha ke na warrant ntate tse ngata ke nahana re tla di bua ke tlo batla re sale nthwena morao batho ke tla bua le batho ba tshwanetseng hore ke sale nthwena morao tse ding ke nahana ha ke kgutla ke fihla Grootfontein ka mora hore ke fumane visit ya General Adams le ka starta ke botswa ke ba ka sehlohong hore na General Adams o na ba kae ntate ka ba hlalosetsa hore ba lo botsa yena jwalo ka ba mo dumelletse hore a ke ntate hore na ona batlang se nna ebe nna ba jwetsang go batlang ntate ka jwetswa hore jalo wa bona hore o kadile ka ntho tsena tlo re etsetsa ntho tsa hore ditleliniki ka di ngata bo tsa maponesa se le sa mmakatsa ke kopile radio go happy ya Chankana Mr. Humphrey Skosana hore ke kopa radio ka etsa request radio ya tla radio ha e fitara ha ba radio eo e thatswa ka tlhatlhaba ya cell phone Mr. Skosana re re khutlisetse mo e re kwenteng re bate radio eo radio eo e tlile engwe ha e fitha ba ya hana a Mantaha a re ke founela batho ba ka ba itisa batho ba ka ba itisa radio ha e fitha mona ka jwetsa to no e ke sekene radio eo bane ke kadile nna ntse ke buisana le maponesa ntate waka empa se makatsang gore motshwaruwa o mong o la fumana yona radio ya mofuta ona e hannong ho nna e dumelletse motshwaruwa o mong arabe le yona ntate ke nahana re tla latella re utlwe taba ya ntate Skosana ha maponesa a tla mo ha se pleke ya hae mo o sebetsa moo ha se a hae mo o sebetsa moo ha jwale yena ba tla etsa ke bothata ba batho ba rona ba batsho mo ba sebetsang teng ba nana ke ipeketsa bo mma bona bo ntata bona kapo ba hlahile ba hlahela mo ba ntate ke nahana tse ngata ha re di bue ntate ha o fumana on call hape re tla di bua ha ba o lokollotse re pete taba tsena tsa bona ma di ngata tse re tlo di bua nna wena ntate ke a leboha ba o petela kgosi ya ka ne ke batlile be kenye na manta re ntshe laptop ya ne ya basement ntate ke re mathe ka laptop ye ne ya basement re nne re ikatametse pela bona hoane se kotisa o ipata ha se sa leyo ntate ke tla leboha haholo hobane di-family di batla pheletso ba sa batla di-story di batla pheletso but ke a leboha ntate ha re bue ka nako e hore manta rona re tla be re le ready hore re fumane laptop thank you motswadi o le buile ntate Mokotjo ntate Mashale dumela ngwaneso re ka ntate Mokotjo re a phela nka utlwa wena hore na o ntso tshwareile hantle jwang pula ka ha bona ka moo yana di phororo ntate Mokotjo le bophelo bo ntse bo ya ntse re atela pele ntate Mokotjo ai ke ya mahlohonolo ha re tshepe jwalo ke nnete ke utlwa ditaba tsa hao le Middleman ntate Mokotjo Middleman o re file sethunya
o laka wa utlwa hore na moya o fokela kae ka mora hore sethunya se tswe beke e fedileng? Ntate Mokoto, di ngata tsa pitsa tse kgolo Ntate Mokoto. Ntho tse ngata di santse di tlo hlaha Ntate Mokoto. Ho na le ntho tse ngata tse di etsahalang le tse di tlo etsahala tse re se kitlang re di beha pepeneneng pele re fihla mo mo re yang teng. Di ngata Ntate Mokoto. Jwale ke utlwa Middleman a bontsha hore sethunya sena sa faneng ka sona se bolaile ebile le sebokeng mona o supa hore se bolaile. Jwale ke a utlwa hape o bua karolo ya hore mane Rocklands ho bolauwe motho mono wa Eskom, pati eno o re e kenya boradipolotiki. Maikutlo a wa o fang ha re fitla tabeng ya boradipolotiki? Ntate Mokoto, ba bangata batho ba sentse ba ile ka baka la dipolao tsa dipolotiki Ntate Mokoto. Ke hona re tla go utlwa mabitso a teng hobane ha se ke bua le ene o sa tseba ba mmalwa ba nkilweng ka baka la dipolotiki Ntate Mokoto. Ho na le ba babedi ba o qetela o na sa mphile hore bao ke bomang ba bolailwe ka tsela e jwang, mare Middleman wa rona wa di tseba ntho tse hobane o na le di-crime scene ga ntho tsena tse di etsahala. Jwalo ka mohlophisi a moholo o na tlameha hore a netefatse hore batho ba bolauwe. Ene ka tsela e Middleman a sebetsa dintho ka teng Ntate Mokoto. Ntho ena la o no ka ba le bopaki ba dintho tsena kaofela o no se kitla o fumana hore ho etsahetse jwang hobane Middleman mosebetsi wa hae e ka ho kitula a le monyane a kena nthong tsena tse di bolelang tsa ho etsa mosebetsi yona o batho ba ne ba etsa ntho tse ba ne ba e plenne o no se kitla o e bona la o no ka ba le bopaki ba hore ke nna ke bolaile motho o no se kitla o e fumana hobane ka tsela eo a na sebetsa ka teng monna enwa e ne le ntho e kentseng di-politician ke bone ba ene ha ba bona tsietsi hore motho eo ntho tse di bua ka teng motho ena o tla ba kotsi ha e sitise ha re batla ho etsa ntho tsa rona ebe ba lata ba ka hodimo ba sponesa hore bana re na le bothata motho o organize-wa jwang o na sebetsa jwalo ka James Bond ha e le hore batho ba di tseba di-film tsena tsa James Bond Ntate Mokoto. Ke nahana hore 007 boholo ba batho ba kwana morao ba tseba James Bond ona o na sebetsa jwang. Hai Ntate Mokoto ha o e qhaqholla ntho ena Middleman o na bapala role e nngwe ya bohlokwa hobane Middleman e ne re ha dutse le bone o na secure o na hlokomela hore di-tools tsena tse ba fanang ka tsone a di secure kore a di hlokomele di ska la wela kae o na butse le trust account eo e sa beng accessible gore motho a ka fihla ho yona. So Middleman ne re ha tswa o na protecta di-politician ba ba ka hodimo ba sponesa ba bang NPA le ba bang tonko o na sebetsa etsa ha o no sena motho a tla ka mo mohala ha o batla o re nyamella Ntate Mashal. Wa nkutlwa Ntate Mokoto? Ke a utlwa jwale. O tla ntshwarela ke ne ke ithutse ka tsebe Middleman o na sebetsa role e important Ntate Mokoto eo o se kitlang o e bona hobane ha hlokometse bana ba ka seponesa ke di-politician ke maponesa ke MPA ke correctional o na ba protectile ka mona a bule account-o a sebedise bana ba bolang ba mosebetsi wa bone ne le ho bola batho ene o na tsamaya le bona o na sa sale hobane a ka se tsebe di-scene tsena kaofela a na sa eo tsona haholo jwalo ka ha thepa tsa bafu
di ne di tlameha ho fella ka hara matsoho a hae hobane ke a utlwa qetellong hore o lo re fa laptop bekeng ena ya Messi party. So mofu o mong le o mong o na tla le bopaki, mme bopaki ho thwa a bo destroye kapa a bo boloke ho yena o na tseba hore qetellong ya letsatsi ntho ena di be di tla batla masoba. Mohlomong no ntso thwa destroye a sa destroy yena a boloka hobane ke a utlwa hore di-diary di ho wena. O ke di-diary tse kae ka palo tsa di bolokileng ho wena? Di 5 ntate Mkoto di-diary tseo Di tletse di 5 ke ya 2020, 21, 22, 23, 24. So o di ngotse ntate Mkoto, o ngotse history le ya batho ba ntse ba bolawa di-mineng. Jwale ka re se re tseba ho na le ntho tse re tlo di etsa beke ena eno fela ho so hlahe mehlolo. Wa tseba haufinyana recently mona ho na le mme ho tong o thuntswe hobane o na ka o lekisa information ene le mabitso a maponesa bao ba tsamaisang dizamazama le bo hitmen ba bang ba a tsebahala. e leng hore nthwena ya NPA le SAPS mo Free State bookamedi ba kentse letsoho nthong ya dizamazama ka mantswe a mang ke moo ba jang teng kapa e laolwa ke bona. Ntate Mkoto e laolwa ke bona. Hitman o qadile moo e le yene the man o na sebediswa ho tlosa ba batho. Hona jwale ho sona le leponesa le ne sentse le thuntse batho ba bedi, le thuntse mo mona Bloemfontein motho fe yana bola leponesa la thunya ba ba mo ba ne ba disturba process ya bone kwana dizamazameng ene. Yes. Operation tse ho na le ntho nkile ka e fumane se le gale ke ho tla ntate mongwe a sebetsang di-ambulanceng a ntjwetsa hore batho ba ntse ba fa dizamazama di-medication le dijo ke batho ba sebetsang di-ambulanceng. Ho na le enngwe hape ke la hlahela ya hore ho na le maponesa ba ne ba complain ho nna le Patricia ba re ho na le ba sebediswa di-shift tse di wrong mo le ho protecta dizamazama e ne le bashemane ba TRT ho protecta dizamazama Welkom. But ha ke sheba diaring ya Middleman di teng ditaba tsa teng re tlo lalarile ho tsone hape hobane di a tswa ntho tsena tse ngata. The management ya Sponisa Free State ya pentule ke yene Ace Mahashule a tseba hore o etsang ka backup ya moo a ba kenya le ba bang MPA. Then ntwena ha e bapaduwa ntate Mkoto ka so ha o sa tsebe hona le batho ba dutseng ditoronkong ha ke bua so ka baka la ho plotiwa hobane ha ne ho nkuwa sethunya seo o apesiwa jase ka sone se bolaileng ha o no tswa hobane motho le ona o planta ka ntho ya itsebang. So ka tsela ene ba e etsa la o ka ntshupa ga ke George ke mmone ke eno na bola motho ene batho ba bang hape role ene ba e bapalene le kotsi hampe ya batho bao ke ka ho batho ba shweleng ho sa tsebale. Taba pele o tla bo bulwa docket ho te ho batluwa suspect ke mang. Ha e batluwa le ponisa le tla be le fuwa information hore ho na le motho a pakang le MPA re batla motho o e leng witness e yang ho ke mang. Ha qeta ho identify wa motho ai bosiwa bono feta motho la so ye maoto a fine. So ba ne ba bapala role le di-case tsene di involve batho ba hitman o mpletsa re case ngata di jowe tsene di involve batho ba ile hore ba ne ba e le dipaki e le whistleblower ka kgatlhano le ntwe. Jwale o tlo levelwa ke tronko jwale ha e o bontsha o re mashale ke ene o bolaile motho ha se mashale ha e sala le tronko. Empa ha o shebile taba tse tsa Middleman ho ya ka di-diary e leng hore Middleman bobodu bona bo etswang ke batshwari ba tsa tjhankane le sepolesa ba ka hodimo General Elisia General Mamodise Advocate Mahloko Jack Harrington bo Steigere kaofela ba ne ba bapala karolo
ya ho etsa ya ho controla dizamazama ka mantswe a mang boholo ba dizamazama ba di capturile dizamazama ha di itshebelletse hobane di riska ka maphelo a tsona anyway but dizamazama o tshwantse di ba shebele kae ke nnete o buile middleman ba ne ba benefita mo nthong tse tsa dizamazama because ho na le body protection fee tsene di tswa ho protecta ene ba na le di-card mo nthong tseo tsa dizama ke ka ho ntho a Welkom e sa feleng bo vala mokoti tseo ke batla ho tla mona ho na le leburu la Afrox e contributile le yona hopola hore dizamazama di sebedisa kgase boholong ba nako jwale ntho ena e ntse e tla ka hlong ya ka hore ho na le ntho e kopanang ne ke ipotsa hona Afrox e tsholang ditabeng tsa middleman ke rata hore ko mpotsetse middleman hore na leburu lena le neng le contributor la Afrox ne le contributor molemong wa eng hobane ha re tla tabeng ena ya boradipolotiki ka batho bana ba bolauweng Bloemfontein jwalo ka ona wa Sentleck ha ke dumele hore e ka ba motho wa Eskom hobane mona rona valley mo Emfuleni ina le masepala le batho ba yona ba motlakase Emfuleni electricity ho lona mono ke ya maburu ya mehlenyane ya kgale e bitswang hana Sentleck ke Sentleck ha ba ke ya nepa ntate mkoto so ho tshore batho bana ke batho ba Sentleck ba neng ba sitisa hore ho jowe di business mona ka motlakase ka mantswe a mang o bolaetswe ntho eo hore hona o ba eme ka pele ntate mkoto ho na le ntho tse tibileng tse di tlo tswa ntate mkoto tse ding tse ke tla o bontsha mohlang di-account di hlahang hobane ntho ena e na le ntho a teng e na le monga teng ntate enwa o ne le Premier Free State ai o entse taba hae o entse ka disturb maphelo a batho hona jwale ha o tla batho ba sa hlwang ba dumela ntho eo tjena le tjena o tla pota ka mona ho so bua ka bona ho te ba etsang but ha o ka bona ntho ya Free State ntho tse ngata tse snacks di qala Free State di be di tsamaisiwa di-province kaofela Free State ke yone moqadi wa bobodu le meferefere le meleko because ha o ka sheba so mo sheba national office ya Sponisa ke bomang ke batho ba Free State ha o reporta ka General Lesia ho national commissioner so mo sheba o hla kae o tshwana le fela ha o ntso reporta ho the same person hobane ha re bui ka ntho tse re sa di tsebeng ntho tsa bo mahloko tsa bo Lesia re a di tseba re tswa ho tsona ha ne re sa protectiwa ke modimo e ka be re le re tronko no ka ntho ene Lesia a ibulela Patricia ya harassment e sa tsebe Patricia o kopana ka ile Lesia but Patricia o na reporta ntho tsa corruption but ya ba Lesia wa di ema because he's a man himself o sebetsa le bo mahloko e ne ke le ke kana ke mamuta ko o ne le acting magistrate na ikene a le ka ga ntho ena moghobo but tseo ke tla o bolella tone hore ntho e kopanyang le Lesia le moghobo ke eng di ngata tsa pitsa tse kgolo ntate Nkoto ntho tshwanetse di itswe batho ba di tsebe ke dumela hore taba ya dizamazama ke taba e ka thoko hobane moruo wa naha ye o jwa ke maburu le manyesemane ene boholo ba dizamazama tse tletseng di-mining mo rona as South Africans we don't benefit from the mines ene ba lwanela dihloho tsa bontata mola bona ba shwelletseng di-mining South Africa ba sa tholang ditjhelete tsa bo moshemane ha di jowe mohla moshemane di batlang o tla di batla le masapo le thothobolong o tla ya o lo fata
jwale bana bona ba capturile dizamazama a dizamazama di tla di tlolwanela di-pension tsa bontata mola bona le bontata bona ba shwelletseng di-mining ka lebaka la maburu le manyesemane bona ba tshwere ba kentse letsoho ba riska phela dizamazama ho ya tlase kwana ba shwa tlase kwana ho na le gese ba bang ha ba na le sekolo sa hore na ho etsahalang mokoting kwana ba shwa ba kula ba riskela banna ba tholang pei kgwedi le kgwedi. Ntate Mokoto ha o tla bona hore the involvement ya Sponisa ka hara Free State ka hara dizamazama ho na le batho ba ne ba sebetsa special duty ba specific ba ileng bone fela for 5 years no bona kae batho ba sebetsa special duty sa 5 years batho ba maponesa le mangata ke a hopola bone fela ba tshintshana ke a hopola task force eno ileng ya deploy ho dila ka dizamazama empa ha ba ka ba fihlella merero ya bona because ho a joa ke re ha ba fitla mo ba bona re yes pitsa tse mona di kholo di pheile ntate Mokoto e jwalo ke mo Zweli a tlo re lebisang teng re tlo tseba hore ho qaleng ha hae le ntho tse tsa dizamazama a ba qetella a sa ile mo hobane ntho ena e telele ya middleman o utlwile ha bua ntate Mokoto a re ke tshwere Alice le nna ke sheba di-diary hona le case ngata tsa dizamazama ene o no tsebe ha e tla mo dizamazameng e ne le ntho ya Sponisa fela e tla clap fela ho thuntswe batho ba ngata fela e clap ho ke bone bana ba thunyana empa ba bolawa ke bona ba bolawa ke bona ene ntate Mokoto thunya tse ngata tse ha o ka di sheba ha ba di showisa ba di bapadisa mane ke thunya tse tswang ka Raspon tse nke tsa maponesa ke sa hopola engwe e re kile ra kopana le nna le moshimane ona sebetsa dog unit a tlowa a ya mane province nga lo sebetsa province di thunyeng ona collecta di thunya tsena di police station ka ofela di fella province o e tshwara jalo hanyane ho na le ntho e ke batlang ho ilukisa o ntso tshwere fela o ska drop. You're listening to the sounds of Mosa. Uzozisola wayohlangane noMokoto uzozisola wayohlangane naye uzozisola wayohlangane noAfe uzozisola wayohlangane noMashele uzozisola wayohlangane noMkhanazi uzozisola wayohlangane nabo uzozisola wayokopanele Mokoto uzozisola wayokopanele Bochiye otla isola wayokopanele Pupeti uzozisola wayohlangane noZweli nzima uzozisola wayohlangane nabo baphethe uJesu akana bunzima baphethe uJesu akana bunzima baphethe uJesu akana bungozi baphethe uJesu akana bunzima baphethe uJesu akana bungozi uzozisola wayohlangane nami uzozisola wayohlangane nathi yamatamu awethu oh uzozisola wayotlanganele nathi uzozisola wayotluphile sejaba uzozisola wayolwantsha moya ohalale untsona le nna ka mo ntate Mokoto ya no ke nahana hore
ho lokile re bulele mehala le ditshwaelo tsa bamamedi o mamele tle re utlwe hore na bamamedi ba reng re arabele tse ding tse bang ho hlokahala hore re di arabele. Molaetsa wa kena o re hona jwale mapolesa Bloemfontein a ne a le Welkom dizamazameng for 3 months. Ke kopa ntate George o na le idea ka taba ena na, o ka arabela mo? Ntate Mkoto, ebilang most ya maponesa ba Free State ba ile mono ene ke ba specific. Ke sure next week ha nka kopanya ntho tsa ka karapa ke tla bontsha, ke tla be ke hlahise le hore ke bo mang batho ba, because hona le batho ba bang ba tlileng ho nna balla ba re bana ba qala ho bona mohlolo o jwalo, but di-changes tala no, because ba bang ba na le 5 years e sa le ba le moo ba sa changes ba bang e le batho ba specific ba e leng rona ra ba tseba ba ne ba protector General Lesia ha ntse re matha case ya Tshepo e ne le di-bodyguard ba bang bilang bang ba fumane di-promotion ka baka la ho ba di-bodyguard tsa ene General Lesia. Re na le dinepe tsa bone ha ntse re matha case ya Tshepo. Hono ho bolela hore batho bana ba listing kaofela le maburua ba owner di mine, di shaft tseo tse kwetsweng kaofela di owner ke bona, di mine tseo ke tsa bona. Ke nnete ntate Mkoto, ke nnete a se story, ke nnete. Ba tjhelete mo ba leng teng. Ba na le tjhelete ebilang ha o ka sheba tsomo sheba lifestyle auditing ya maphelo a bona tlo bona ba na le di-flat bang ba na le di-plus a se patuwe. Re shapa modisana dinku di tla qhalana. Se ke hlalositse kare barui ba tshwereng tjhelete ba phuthile matsoho ba sa lwane ntwa ye re hlanakang zizawujika izinto. Ntate Mkoto ke nnete hona le no ha o ka checka wa latela tsomo sheba batho ba ne ba ile le constable a sebetsa stock 50 hona le ntho engwe e tlang e re tlo e hlahisang ya di-general tse di benefitang ba ruileng ka rasponesa tsamaya o lo sheba go ba kreile diphoofolo tse jwang. Ho nona le ntho le ya gore ha o lahletswe ke diphoofolo di beiwe mo ya ka Zwelinzima middleman na buare ho na le ho storilwe dintho di sa story ke storage di sitswe polasing e bona ba tseba hore ha di sa tlatswa tse ding di bile le dikonyana tsa ba le di eng banga ba teng ha ba so di kreile hona jwale ha kwa lo sheba maponisa stock 50 le di-general tse ngata ba na le di-plus le diphoofolo tse ding tse ha di nkuwe ka mo ba di tshedisetse ka Lesotho ba change ka tse di tlang di sena di-tag ka moo. Ke na le batho ba ka pakang hona le just name brand mark. Yes, di be di tla di fihla di beiwa brand mark. O ipotsa potso hore ntho tsena na la se ha ntse re matha khoto mono ya taba ya ntate wa Lesia ka di-stock 50 o na e latola bosetla hletla a ga hona ntho e jwalo mare la se ha o mamela recording ya Zwelinzima Vambi ebile le eno na tshepiswe 2000 hore kapo ke 20 kapo ke bokae hore ha ho ka hlaha it's a re ke tsa hae o na e latola ke mo re tshwanetse re fihle khutlele morao ha nako e ya ho bulwe nyewe ya o paka ka leshano hobane o na bui ene General Lesia yena ha e tsebe ntho ha hona ntho e jwalo. Ho na le motho o promotilweng for case eo, ho na le motho no ha re bua so ene yene e le yene ka ga dintho e tswile jwang ko ya ntate wa hae because Zwelinzima o e tseba jwang because Zwelinzima ha sa na ntho. Re ke lokise phoso leleme le thelletse e seng Zwelinzima Vavi, Zwelinzima Nqugu. No, re tla fitla mo no re ke bulele ba mamedi re utlwa gona ba mamedi ba re 067 681 0027 o tla tswa o ntso mametse ke tla o lata ha ke hloka o arabele ke a leboha ha e ba
di le ka mokgwa o mong o itseng, hobane bonnete fela ditaba tse etsahalang Freistata di hlwele mekwalaba, hobane boholo ba bana ba bo rona Freistata, Basotho ho tswa ka hara naha ya Lesotho ba fedile dinthong tsena tsa dizamazama, batho ba bolauwe ka bongata. Mme re lebelletse ho bona toka e phethwa, empa ha re bone ho ba jwalo. Le rona jwalo ka naha ya Afrika Borwa re le batho ba dutseng kantle, re ntse re ipotsa dipotso hore ha rona re sa une letho di-mining mo Gauta e nkuwa iswa UK, batho ba bolaela Gauta e leng hore le rona we don't benefit Gauteng eno. Hono ho bolelang bana ba bo rona ba ka bolawa ka sehloho se se kana-kana, ba tlo lata tsa bo bona ba tlile mona. Eno re tlameha ho e tseba re le ma-Afrika Borwa, ha ba tla fela mona, ba tlo lata tsa bo bona. Jwale ba bolawa ba ka sehlohong, ke bona ba laolang, ke bona ebile ba qabanyang bana ba bo rona hore ba bolayane. Dintho tsena tse etsahalang mono di hlotswe ke bona, di-gangster tse tlolang mono di hlolwa ke bona. Jwale re a mohe, re lo lokisa boemo boo hore o tlo hlake hore na moya o fokela kae, ho tla bonahala teng. Batho ba kukunelwa kantle ka mona, batho ba kukunelwa kantle ka mona, ba dutse mashala. Ditaba di ngata haholo tseo tse re tobaneng le tsona re le bana ba ntate Modimo, tse re sa kgoneng ho ka tswa re tswele nyanyeng, re bue se re kgathatsang ka hare ho rona. Empa ke dumela hore seyalemoya sena ha re santse re bolokuwe ka mohau, re tla bohla. Mme ke dumela hore re phetheleng, re di beile ditaba tsa Middleman. Ho lokile ntate Mashale, ha ebe boroko re tla utlwa hosane hore na moya o fokela kae. Beke na ke beke ya laptop, ke dumela hore beke le beke di tla nne di tswe ka bonngwe. Jwale tle re tsebe ho utlwa hore na laptop ha e tswa ho na le ho tla etsahalang, hobane dikateng tsa laptop tsona di teng. Mme ebile ho bohlokwa hore re di boloke dikateng tsa laptop eo, di ske tsa mela maoto, hobane dintho di mela maoto naheng ena ya bo rona. Jwale e ne ka Middleman laptop eno mo e leng teng mono ho etswe backup, external hard drive e sebetse, ho etswe backup ya ditaba tse teng ka moo ka laptopong ka moo, hobane ba tlo fitla ba enke e tla be e sale. Jwale tla re ba khamiseng dipalo, ke ntho e hlokahalang eo, ba tsebe hore ha re a robala, re ba fa tsona dintho tsena re tseba, hobane le sethunya seo se ntse se na le dinomoro, ha se a hlakolwa. Jwale se tla hlalosa hore na ke sa mang, ha re boneng nako e tlang.